witwa Murungisaba arampamagara arambwira ati mfite inkuru yawe urampa miliyoni 2 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara ari naho uvuga ko Kagamba naho ugiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi nguzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe wodahwema gukurikirana inkuru zigiye zitandukanye tugenda tugutegura umunsi ku munsi ndetse n'amakuru ya entertainment mu Rwanda agenda avugwa hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, natwe tukaba ba mbere mu kuyakugira gatanu ku kandi amakuru aba yagizwe ibanga, amakuru y'abastar ndetse n'amakuru ari update nahanga uyasanga kuri Sogo TV show. Icyo usabwa no gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere urukigera ahangaha, naho hasi kuri butisi umutuku no kuyikandaho gusa warangiza ukanakanda ukazogera cyangwa se notification kugira ngo tujye dukomeza tubana gatanu ku kandi bikoroheye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku mukinnyi wa filimi akaba azwi nka Ndimbati w'imyaka 51 y'amavuko. Uyu mugabo rero wamenyekanye cyane muri sinema zigiye zitandukanye bitewe n'uburyo yaktingamo, ariko cyane yamamariye muri filimi yitwa Papa Sava, filimi y'uruhererekane ica kuri YouTube. Iyi filimi rero yarakunzwe cyane, bibinandaro yuko uwitwa Ndimbati yamamara cyane biteye ubwoba. Kugeza ubu ngubu rero Ndimbati ari muri situation zitamworoheye habe gato, ari mu bibazo byinshi cyane, ari mu magorane atandukanye rwose. Uwitwa Ndimbati rero wakinnye filimi zigiye zitandukanye ariko akaza kwamamarira muri filimi yitwa Papa Sava ica kuri YouTube, filimi y'uruhererekane. Uyu mugabo rero w'imyaka 51 y'amavuko ubu ngubu marashinjwa kuryamana n'umwana utujuje imyaka 11 akaba yitwa Firidausi rero biri kuvuga yuko cyangwa se Firidausi niwe watangije bino bintu aca amafaranga atagira ukangana witwa Ndimbati rero nawe akavuga ati ngiye mu bushobozi bwanjye ntago mfite ubushobozi bwo gutanga ayo mafaranga angana gutyo, amafaranga agera kuri miliyoni 2 ni amafaranga menshi cyane. Uyu mukobwa rero Ndimbati, uyu mukobwa akomeje kumva yuko Ndimbati akomeje kumwima amafaranga kandi koko amurerera abana. Uyu mukobwa yese afata icyemezo cyo kujya mu itangazamakuru, nibwo yegereye umunyamakuru witwa Murungisabe ukorera ku Isimbi TV. Uyu mukobwa rero yegereye umunyamakuru witwa Murungisabe, akimwegera ku kanya Murungisabe, uyu mukobwa Firidausi asaba ko Murungisabe yamukoresha ikiganiro avuga yuko Ndimbati yamufashe ku ngufu kugira ngo bamukangishe icyo kiganiro kugira ngo agishyire hanze, ahubwo Ndimbati ahite yihutira gutanga amafaranga. Uyu mukobwa rero yakoze icyo kiganiro kirarangira, amaze kukirangiza Murungisabe afata telefone ye ahamagara Ndimbati aravuga yuko amubwira yuko agomba gutanga miliyoni 5 cyangwa se iki kiganiro afite ahite aca-uploadinga kugira ngo abantu bose babite babona ibyo Ndimbati yakoze. Ndimbati rero mu gahinda kenshi yese abasubiza yuko nta mafaranga afite kandi nta nubwo yabaha amafaranga. Bashakaga ayasaga kuri miliyoni 5 kugira ngo bashaka amafaranga agera kuri miliyoni 5 kugira ngo uwitwa Ndimbati yishyura amafaranga agera kuri miliyoni 5 amwishyurire inzu y'ibihumbi 300 ndetse ahite anamushakira umukozi w'inzobere kugira ngo amurerere abana biwe neza cyane. Uyu mukobwa rero yamuciye amafaranga na gutyo nibwo uwitwa Ndimbati yabyanze. Mu kubyanga ari video wese bayipostinga ku mbuga nkoranyambaga, iyi nkuru irasakara hose mu Rwanda n'imahanga, biramenyekana ibyo Ndimbati yakoze. Ndimbati akimara kubibona yarahangayitse cyane, agahinda karamwuzura, umubabaro uramwuzura, nibwo rero yahise afata icyemezo cyihuse cyo kuvugisha ukuri. Ndimbati rero RIB yaramufunze, nyuma yaho iza kumufungura. Kugeza ubu ngubu uwitwa Ndimbati ari mu maboko ya RIB, ariko
ariko ntago afunzwe ahubwo yarafunguwe, yabaye afunguye iminsi kugira ngo umunsi w'urukiko uzagere kugira ngo ashinjwe ibyaha. Ndimbati rero yabihakanye yivuye inyuma, anavuga uko byagenze, atigeze yanga kurera abana. Ubu ngubu Ndimbati rero birakekwa yuko yagizwe umwere, ahubwo agiye gusubira mu buzima bwe bwite, mu buzima bwe asanzwe abayemo, mu buzima asanzwe abayemo neza. Uyu mukobwa rero biri kuvuga yuko yahishe imyaka cyangwa se yabeshye imyaka kugira ngo yibonere amafaranga. Igihe aryamana na Ndimbati yari afite imyaka igera kuri 18 y'amavuko. Bivuze yuko uyu mukobwa yari mukuru rwose, bivuze yuko uyu mukobwa atari umwana habe na gato. Imana ikomeze ibane nawe, ibuka gukanda subscribe.